someone said what if. Because what if never went to the arena. That's called courage. Now that's the stuff leaders should be made of. You think something's wrong, maybe it's time to stop. No, it's time to move any further. Mentally, you must believe it before you physically start. I choose to rise, not more. I choose to live, not die. The day will be that day. I will find that peace, but right now, right here, believe will change my world. If you will remember me, I will define myself. I will never go out. I will have given everything I got. I am the champion. I choose to fight back. Coming. All you need now is a little imagination. And your imagination, guys, whether you don't believe it or not, is a preview of what life's coming attractions. You can't imagine what it's going to be. Don't ever expect physically to look in the mirror. Tervetuloa, tervetuloa. Haluan vaan tarkistaa, että kuuluuko. Loistavaa. Meidän tarvii ensin ottaa mukaan Dimitri Järven sivu, joka tulee niinku tulkkaamaan tänään myös venäjän kielellä. Voisitko sinä, Dimi, hyväksy ääni, ottaa vastaan se pyyntö. Katsotaan, saadaanko me Dimitri mukaan. Dimitri Järven sivu, olen lähettänyt pyyntö, toivottavasti hyväksyy myös. Okei, kuuluuko nyt? Kuuluuko? Как слышно меня? Алло. Ребята, поставьте плюсики, если слышно меня нормально. Loistava, loistava. Tervetuloa tähän meidän webinaariin. Dimitri tulee tulkkaamaan tästä väliin venäjän kielellä. Всем добрый вечер, и сегодня Дмитрий будет переводить, и всем добро пожаловать на этот вебинар. Toivottavasti kaikki teistä tuntee mut. Mun nimi on Staffan. Я надеюсь, что вы все меня уже знаете. Меня зовут Staffan. Olen, niin kuin varmasti tiedätte, ollut mukana Konliguksessa ihan alusta alkaen. И как вы знаете, что я с самого начала в Конлигусе. Ja mun tärkein tehtävä tänään on käydä läpi muutama juttu teidän kanssa. И сегодня я хотел бы обсудить несколько важных вещей с вами. Koska se on tärkeää, että me ymmärrämme nyt, että mitä tapahtuu. Потому что это очень важно понять, что же на самом деле происходит. Mä tulen käymään läpi tänään 4 eri asiaa. Сегодня мы разберем 4 важных вещей. Tämä fuusio tapahtuu, Konligus ja OneCoin. Почему произошло это слияние Conligus и OneCoin? Toinen, mitä tapahtuu juuri nyt, että te tiedätte, mikä nyt näinä päivinä tapahtuu ja mitä voit odottaa. Второе это то, что произойдет и что мы будем с вами ожидать от этого всего. Sitten mä tulen puhumaan hiukan siitä niin kuin menneisyydestä, eli komissio, mitä voi puuttua joillekin, GLA, niin kuin lippuja ja tämmöistä. Также мы сегодня разберем о
о комиссионных, которые были не выплачены, и также о билетах на события, которые были использованы людьми, которые приезжали туда. Ja tietysti se tärkein, jos me ollaan nyt täällä, mitä tulee tulevaisuudessa tapahtuu? Ну и, конечно, самое главное нужно понять, что сейчас, где мы сейчас находимся и что произойдет в ближайшем будущем. Koska tietysti se on tärkeää, että nyt että me saadaan kaikki se, mikä on niin kuin hoitamatta, hoidettu, mutta toisaalta me haluamme varmasti kaikki myös tähtää tulevaisuuteen. Самое главное, нам нужно понять, что действительно, куда мы с вами двигаемся и что произойдет в ближайшее время. Mutta se tärkein tehtävä on saada teidät ymmärtämään, että asiat on hoidossa. Kaikki tulee olemaan todella loistava. И самое главное, также нужно понять, что все вещи, все дела, которые были не выполнены, будут сейчас выполняться нами. Okei, mitä tapahtuu? Miksi me tehtiin tämä fuusio OneCoinin kanssa? Хорошо, итак, давайте разберем, почему произошло слияние. Kun me startattiin Conligus, meillä oli kaikki iso visio. Когда мы были на старте, у нас было большое видение. Rakennettiin Conligus, rakennettiin se brändi, rakennettiin se kaikki ne asiat Conliguksen ympäri. Строили Conligus, строили новый бренд, строили все, что происходило вокруг Conligusa. Rakennet mun mielestä todella hieno, mitä voisi sanoa, todella hieno systeemi. То есть строили, у нас была замечательная система, которую мы строили с вами. Valitettavasti, niin kuin kaikki tässä tietää, tuli ongelmia vastaan. Eli ennen ratkaisuja И, к tuli vastaan. сожалению, у нас были проблемы, именно вы о них многие знаете, какие они были. Isoin tietysti ongelma oli se, että me saatiin todella paljon chargeback, eli ihmiset, eli se oli huijauksia, suoranaisesti huijauksia. И большая проблема состояла в том, что вы знаете, что многие те люди, которые использовали вот эти неправильные кредитные карты, все вот эти транзакции были приостановлены, то есть компания потеряла много очень средств. Mutta se ei ollut kaikki se, mikä oli ne ongelma Conliguksessa. То есть это не единственная проблема, которая была в Conliguсе, в принципе. Meidän ongelma oli se, että me kasvoimme todella nopeasti. Наша проблема была в том, что мы с вами росли очень быстро. Ja valitettavasti meidän IT-puoli myös ongelmia tuli vastaan siinä. Se oli hybrid auction, joka oli liian hidas, ja se oli myös meidän back office. Kaikki nämä asiat te tiedätte varmaan itse. И, к сожалению, были очень много проблем, связанных с аукционом, то есть айтишники, то есть не справлялись со своей работой. Мы знаем все эти проблемы, потому что аукцион был очень медленный. Kun nämä ongelmat tuli siihen niin kuin asti, meidän piti tehdä päätös. То есть и все это привело к тому, чтобы нам нужно было принять решение. Koska se raha, ne chargeback, se negatiivinen cash flow, sitä aina olisi voinut ratkaista. То есть все эти проблемы с транзакциями, которые произошли с этими картами, то есть на компанию очень влияло. Mutta se olisi ollut ehkä se helpoin ratkaisu, okei? Okay? И, в принципе, это, можно сказать, легкое решение. Mutta se ei olisi ollut se järkevin ratkaisu. Но, если честно сказать, что это, может, было неразумное решение. Miksi? И почему? Koska silloin se olisi ollut riski. Потому что на самом деле возник риск. Mitä jos se olisi tapahtunut uudestaan?
Что, если бы это произошло снова бы, если мы бы не приостановили работу? Meidän tehtävä oli, kun me jäädytettiin Conliguksen payments in ja out, löytää ratkaisu, mikä ei vaan ratkaise se ongelma, mikä oli silloin, mutta myös kaikki meidän tulevaisuus. Поэтому все шлюзы были приостановлены именно для того, чтобы эти проблемы не возникали вновь. Это именно для нашего будущего мы все это делали. Ja mä sanon ihan suoraan, että kukaan meistä ei ollut varmoja, mitä se ratkaisu tulee olemaan. И я могу сказать сразу, потому что ни у кого не было, какое нужно было принять на самом деле правильное решение сделать. Mutta me tiedettiin, että kyllä me saadaan se hoidettu. Se oli vaan se, että meidän piti ottaa se järkevin ratkaisu. И мы знали, что мы справимся с нашей проблемой, потому что мы искали именно разумный выход. Ja tämä on myös se syy, miksi me loppujen lopuksi ei myöskään mennyt edellisen kumppanin kanssa. И это является именно проблема, почему мы не справились именно с нашим, так сказать, новым клиентом. OneCoin ja Conligus oli se järkevin ratkaisu, mikä on olemassa. OneCoin и Conligus это был разумный ход компании. Miksi? Почему? Conligus ja OneCoin on molemmat online business. Conligus и OneCoin это онлайн бизнес. On aikaa, ei ole niin kuin rajoja. Нет границ у нас. Molemmat myös maksaa kahdella eri tavalla. Обе компании платят разным способом. Molemmat on myös binäärejä. Также эти компании бинарные. Molemmat yritykset myös kasvaa tosi nopeasti. Обе компании растут очень быстро. Eli meille se oli, kun me ruvettiin puhumaan Dr. Rushan kanssa, se oli heti, kaikki oli innostunut, kaikki halusi tehdä sen. И когда мы начали вести разговор, mikä sen nimi oli, anteeksi? Ja myös OneCoin on erittäin nerokas systeemi. То есть, когда мы начали разговаривать с Ружей Игнатовой, мы сразу же поняли, что это именно разумный выход. Mutta myös tarvitsee muita tuotteita kuin itse cryptocurrency. Мы также понимали, что мы нуждаемся не только в криптовалюте, но и в других продуктах. Ja myös molemmat yritykset haluaa olla laillisia. И обе компании именно стремятся, чтобы было все легально. Se on aina todella tärkeää muistaa, että lyhytaikainen ratkaisu ei ehkä ole se paras pitkäaikainen ratkaisu. И это мы поняли, что именно решение, которое могло принято быть еще раньше, не было выходом, поэтому все именно затягивалось. Mitä tulee tapahtumaan nyt on se, että hybrid auction tulee olemaan OneCoinin alla myös. И что сейчас происходит? Гибридный аукцион также будет работать совместно с OneCoin. Mä olen ihan vakuuttunut, että te tulette rakastamaan sekä OneCoin puoli ja myös hybrid auction yhdistettynä. Я понял, ребята, в том, что вы полюбите именно вот эту концепцию OneCoin и Conligus. Гибридный аукцион. Elikkä, mitä tapahtuu juuri nyt? Итак, что же все-таки сейчас происходит? Tällä hetkellä olette varmasti nyt niin huomannut, että ei voi rekisteröidä uusia jäseneitä Conliguksessa.
Также вы заметили, наверное, что сейчас нельзя регистрировать новых партнеров в систему. Se on tärkeää, että te ymmärrätte miksi. И это очень важно понять, почему. Jos me sallitaan nyt, että te rakennatte samaan aikaan, me emme voi muuttaa se organisaatio silleen, että se sopii OneCoinin sisään. Если вы начинаете, допустим, сейчас строить дерево, да, то, в принципе, мы никак не сможем перенести всю систему OneCoin. Поэтому сейчас люди не могут попасть и регистрировать людей. Eli tällä hetkellä sekä OneCoinin IT-osasto ja Conliguksen IT-osasto tekee export ja import OneCoinin. Поэтому сейчас OneCoin и Conligus, то есть решают вопрос по экспорту. Kukaan ei tule menettämään mitään. То есть никто ничего не потеряет. Provisio siirtyy. Все бонусы будут переведены. Organisaatio tietysti siirtyy. Организация также. Myös jos sulla on BEV Conliguksessa, se siirtyy myös sinne ja voi käyttää sitä jollain tavalla. Также, если у вас в ваших бэк-офисах есть внутренние деньги, также они будут переведены в OneCoin. Ja vielä parempi, jos olet ostanut paketti Conliguksessa, И еще самое главное, если вы приобрели бизнес-пакет в Conligus'е, sä saat vastaava tuote tai vastaava kvalifisointi myös OneCoinissa. вы также получите квалификацию в OneCoin'е. Eli jos katsoo se ulkopuolesta, Conliguksen jäsenet saa tuplasti arvo periaatteessa. То есть это означает то, что в принципе все, у кого были пакеты в Conligus'е, будут иметь преимущество в OneCoin'е. Ja mitä sun tarvitsee tehdä sitten? И что сейчас нужно, самое главное, вам делать? Ensi viikko, kun sä haluat logata sisään Conligukseen, sä et pysty enää, sä logat sisään OneCoiniin. На следующей неделе, когда вы начнете уже регистрировать людей, в Conligus вы уже не сможете их регистрировать, а только уже OneCoin. Eli silloin sä menet www.onecoin.eu. То есть вам нужно пройти в бэк-офис OneCoin, onecoin.eu. Loggaat normaalisti. Здесь заходите нормально, так же, как и обычно заходите. Hyväksyt käyttäjäehdot. То есть вы соглашаетесь со всеми условиями компании. Täyttät tai muutat sun informaatio, että varmistat, että kaikki on oikein. Заполняете там необходимые все, что от вас потребуется. Sen jälkeen voit normaalisti rupea tekemään OneCoin business myös. После этого вы можете начинать строить бизнес уже OneCoin. Siirtää sun provisiot, jos sulla on provisio siinä. Также вы увидите, что ваши все бонусы уже будут переведены в бэк-офис OneCoin. Mutta vielä tärkeämpi, voit rupea rakentamaan ja tienaa rahaa. Самое важное, то, что вы уже можете начинать строить вашу команду и зарабатывать. Ja suomalaisille tämä on erittäin hyvä, koska tässä löytyy suomenkielinen back office myös. И для финнов тоже самое главное, потому что уже здесь есть на финском языке вся информация. Näette varmaan screenillä nyt, että tässä on niinku 4 eri lippu. Также мы видим здесь 4 разных флага. Meidän tehtävä nyt OneCoinin kanssa on rupea laajentamaan ja laittaa lisää ja lisää eri kieltä. И наша задача сейчас внедрить туда больше и больше разных языков. Tulevat on varmasti Espanja, mä tiedän. Также будет испанский язык скоро. Taimaa. Также тайский язык. Tänne tulee myös Vietnami,
tulee niinku monta eri, mutta se on step by step myös täällä. Вьетнам и так далее, и другие языки. Шаг за шагом. Eli mikä on tärkeä nyt, että me tehdään? Eli jos me halutaan rakentaa organisaatio, mikä on se tärkein? Что сейчас самое главное для построения структуры в данный момент? Tärkein on oppi, mikä on kryptovaluutta. Сейчас наша задача изучить, что такое криптовалюта. Miksi se on laillista? Почему это считается легально? Kuka on yrityksen takana? Кто стоит за компанией? Se on nyt meille opiskelu. То есть для нас сейчас время с вами обучаться. Sen nopeampi kuin sinä juuri opiskelet ja opit kaikki tästä, То есть когда вы уже научитесь всему, sen nopeampi voit myös antaa informaatiota eteenpäin. соответственно, вы сможете дать информацию дальше вашим новым партнерам. Jos haluaa menestyä ihan missä vaan, ihan millä alalla tahansa, Если вы хотите быть успешным здесь или в любой индустрии, sä tarvit käydä läpi ne 4 eri alueet, mikä löytyy, kun sä opit jotain. нужно пройти 4 важных шага, чтобы научиться чему-то. Alussa sä et tiedä, että sä et tiedä. То есть сначала вам покажется, что вы что-то знаете, но на самом деле не знаете. Se on suurin piirtein, mikä se oli mulle 4 viikkoa sitten kryptovaluutta. То есть это также на меня повлияло, я тоже ничего не знал о ней. Mä en tiennyt paljon mitään siitä. Я не знал о криптовалюте, можно сказать, ничего. Sitten se meni siihen, että mä huomasin, että okei, mä tiesin mitä esimerkiksi Bitcoin oli, tai mä uskoin, että mä tiesin mikä se oli. Потом я понял, что на самом деле я все-таки знаю уже чуть что-то, так как уже слышал о биткоине. Huomasin, että mä olin toka siinä, että mä tiesin, että mä en tiedä. Я понял то, что на самом деле я не знал. Eli mulla oli nyt 2 vaihtoehtoa. У меня было 2 выбора. Oppi ja lopeta. Обучиться или закончить. Mä päätin Ничего не oppia. делать. Я принял решение изучить. Ja kun mä rupesin oppimaan kryptovaluutasta, mä ymmärsin, mikä valtava mahdollisuus OneCoin on. И когда я уже изучил криптовалюту, я понял, что какая огромная возможность у нас с вами, ребята, появилась с коином. Sitten tuli vaihe vastaan mulle, että mä en pystynyt nukkua. И у меня было такое состояние, что я даже не смог заснуть. Tänään mä olen nyt 3-4 viikossa päässyt 3. vaiheesta. За 3-4 недели я уже прошел 3 шага. Mä tiedän, että mä tiedän. И я знаю, что я знаю. Знает, что делает. Это именно владелец компании. Kun sinä rupet oppimaan mitä ja kuka Dr. Ruja on, Когда вы начинаете обучаться и узнаете, кто такая доктор Ружа, olet varmasti yhtä vakuuttunut ja myös sä olet todellakin myös niin kuin sitä mieltä, että tämä tulee kasvamaan. я уверен, что вы будете такого же мнения и поверите, что это действительно уникальный шанс для всех нас, потому что рост будет огромный. Eilen ne oli kuvaamassa Dr. Ruja. Вчера фотографировали доктора Ружа, Ja ei mikä lehti vaan. и это не просто какая-то газетка. Forbes Magazine. Forbes Magazine. Forbes Magazine. Jos tiedät mikä Forbes on, olet aika ylpeä ole mukana tässä. И я надеюсь, что вы знаете, что это такое. Dr. Ruja ole seuraavalla, niin kuin, 1. päivä 5. tulee seuraava lehti ja hän on etusivulla.
Итог второй в этой газете будет через несколько дней на первой странице. Arva, mikä dynamiitti se on sinulle, kun sä tiedät, olet päässyt tähän kolmanteen vaiheeseen. Представьте себе какой-то динамит для вас, когда вы уже сами пройдете уже 3 шага здесь обучения. Sä pystyt vastaamaan kysymyksiin, mitä sä saat. Вы сможете ответить на вопросы, которые вы получите. Sä pystyt nimenomaan vakuuttamaan ihminen, että hyvä mahdollisuus, koska sinä tiedät. Вы сможете уже вы сможете уверить этих людей, что на самом деле это все серьезно. Ajan myötä me kaikki siirrytään tähän 4. vaiheeseen, mihin mä haluan päästä mahdollisimman nopeasti. И со временем мы все с вами пройдем 4-ю стадию тоже. Я уверен в этом. Se on se, että sä et tiedä, että sä tiedät. Это означает, что ты знаешь, что на самом деле ты знаешь. Unconscious mind, autopilotti. То есть это автопилот. Sama kuin sä oppis joskus niin kuin ajaa pyörä tai auto. Это то же самое, что когда вы когда-то научились ездить на велосипеде или на машине. Kävelemään. Ходить. Juoksemaan. Бегать. Ei tarvii hirveän paljon miettiä enää. Не нужно теперь много думать, как это делать. Silloin on oikeesti vaan sinä, joka päätät, mitä sä saat irti tästä. Потому что именно это означало вашим решением. И здесь вы можете также принять решение. Mä toivon, että sinäkin teet sen päätöksen, tehdään paras tästä. Я желаю, что вы примете решение именно, что это... Kombinoida Conligus ja OneCoin. Mahtava. То есть комбинация OneCoin и Conligus это просто уникально. Ensi viikolla OneCoinissa ei ole enää 150 000 jäsentä, niin kuin ennen nyt on. Niin kuin tänään На следующей неделе в Conligus'е уже не будет 150 тысяч членов. Yli 2 miljoonaa € per päivä, siis niin kuin turnover. Больше 2 миллионов в день. Onko se per päivä? Per päivä. Больше 2 миллионов в день. Товарооборот. Se tekee sitä, että jos te tiedätte muita verkostomarkkinointiyrityksiä. Если вы знаете, соответственно, другие сетевые компании. Me ollaan jo isompia kuin muista. Мы уже огромные, чем другие. Ja tämä on mielenkiintoista, koska tällä hetkellä on noin 90 miljoonaa coinsia on mainattu. И это, соответственно, интересно, потому что 9000 OneCoin уже добыто. 9 miljoonaa. Mitä se tulee olemaan sitten? 90 miljoonaa. 90 миллионов уже добыто. Ja raja tulee vasta 2,1 miljardi coins on tehty. Будет только, когда достигнет 2,1 миллиард. Silloin se menee näin. Вы увидите, что все будет уже вот так. Miksi? Почему? Koska laillinen kryptovaluutta, siellä ei voi kehittää lisää rahaa. Ei voi. Легальная криптовалюта уже не сможет, нельзя будет добывать ее. Siksi se on niin tärkeä olla mukana ihan täysillä, kun tekee. В данный момент нужно быть на все 100 именно здесь и сейчас. Eli tässä ei ole vaan kyse siitä, että me tehdään komissio, kun me rakennamme. Вопрос не стоит именно о комиссиях, что мы будем строить. Tästä on kyse, että montako coinsia sinä tulet omistamaan sinä päivänä. Вопрос будет заключаться в том, сколько
заключается в том, сколько OneCoin монет у вас будет на счету. У каждого из вас. Mä otan esimerkki. Verrataan Bitcoiniin. Я приведу пример, если давайте сравним с биткоином. Bitcoin lanseerattiin vuonna 1999. Начал существовать в 2009 году. Eli noin 6 vuotta sitten. 6 лет назад. Kun ne pisti Bitcoin markkinoille, arvo oli $0,1. Eli 10 senttiä. То есть первый биткоин стоил он 0,1 цент, то есть 10 центов. Ja se meni, arvonnousu Bitcoinissa meni aina yli $1,200 per coins. То есть и достигла цена биткоина, вы все знаете, больше $1000. Mä en sano, että OneCoin tulee menee siihen. Я не могу сказать, что OneCoin добьется, может, такого же результата. Mutta mietitään hiukan järjellä. Давайте подумаем немножко разумом. Meillä tulee olemaan ensi viikolla 300 000 jäsentä OneCoinissa. На следующей неделе у нас будет 300 тысяч членов. Ja se on kasvava määrä koko ajan. И после этого будет расти постоянно. Также рост будет. Conligus menee nyt mukaan tähän niin kuin kilpailuun, reissiin. То есть Conligus будет идти вместе. Ja mä voisin lyödä vetoa, että tässä tulee olemaan 1 miljoona jäsentä ennen kuin tämä vuosi on loppu. Я уверен, что здесь будет 1 миллион членов до того, как год закончится. Jos sä splittaat se 2,1 miljardi coinsi, mikä voi kehittää tässä 1 miljoonan jäsenen kanssa. Если, допустим, сейчас удвоить именно миллион, kuinka paljon? 1,2 miljoonaa? Ei, 2,1 miljardi coinsi kaiken. Если сейчас удвоить 2 миллиарда коинов, то есть монет, ja 1 miljoona jäsentä, и 1 миллион членов, mitä se tekee per jäsen? сколько это будет на каждого члена? 2100 coinsi. 2100 coins. 2100 коинов, монет. Keskimäärin. Средняя. Periaatteessa matemaattisesti se on loppu silloin. Есть математический, в принципе, это что все становится. Ja kun rupeaa ymmärtämään se, mitä Ruusha haluaa tehdä OneCoinista, И если понимать, что на самом деле Ружах хочет сделать, missä se on oikeasti miettinyt, että millä tavalla pystyy normaali ihminen käyttämään OneCoinseja. то есть на самом деле, если подумать, где же мы все-таки можем использовать эти OneCoin'ы, Genius. Nerokasta. то есть это гениальный, в принципе, ход. Eli mun aivossa В моих, можно сказать, мозгах ei pysty olla tekemättä. нельзя именно сделать, не могу не делать этого. Koska mun päässä Так как в моей голове, tämä on selvä peli, niin kuin me sanotaan Suomessa. в принципе, ясно все. Mitä nyt meidän tarvii tehdä on muistaa, että on eventti tulossa Dubaissa. Также самое главное, стоит нам помнить, что будет событие в Дубае. Ja me tullaan varmistamaan, että joka ikinen, joka myös osti GLA-lippuja, И все, кто купил билеты на события в Конлигусе до этого, mahdollista jo käyttää ne myös Dubaissa. можно будет использовать все это в Дубае. Eli saada nimenomaan käyttö niihin. То есть вы сможете использовать именно на это событие то, что вы уже приобрели.
Me tullaan tietysti myös niin kuin maksamaan takaisin niille ne rahat, joka osti lentolippuja ja tuli Taimaalle. Также мы будем выплачивать всем билеты, то есть все расходы, которые для людей, которые приезжали в Таиланд. Mutta jos mä olisin sinä, Но если я был бы на твоем месте, laita 15 päivää 5. kalenteriin. я бы записал бы 15 число, 15 мая, Koska sä et voi olla nimenomaan, sä et voi olla niinku, sun tarvii olla. вам нужно быть там. Miksi? Почему? Sä et voi niinku ymmärtää, mitä on tapahtumassa, jos sä et ole siinä. Siinä tulee olla varmasti 2000 ihmistä ympäri maailmaa. Вы не сможете понять, что на самом деле происходит, если вы Me не tehdään будете. historiaa juuri silloin. Мы сделаем историю именно тогда. Älä murehdi, Не беспокойтесь. kun sä vaan rupet opiskelemaan, mistä on kyse. Когда вы начнете обучаться и понимать, о чем идет речь, Olet varmasti into täynnä. у вас будет полно энтузиазма. Mä ymmärrän, että kaikki ei ehkä niinku ymmärrä, mikä on kryptovaluutta. Я понимаю, что не все понимают, что такое криптовалюта. Se ei ole myöskään tärkeä. И это не очень важно. Kaikki pystyy ymmärtämään sen, Но все смогут понять, что это. jos on enemmän ihmisiä, jotka haluaa ostaa jotain, Если большое количество людей, которые хотят купить что-то, mikä on niinku ihmisiä, joka on valmiina myymään jotain. это люди, которые хотят продать что-то, Arvo nousee. в принципе, цена растет на это, спрос идет. Mutta tarvii myös ymmärtää, Нужно тоже понять еще, me emme myy kynssejä vankoinissa. мы не продаем OneCoin монеты. Me myydään intellectual property, Мы продаем академию, eli tieto. обучение, знания. Juuri siitä, että miten pystyy olemaan mukana ja kehittää vankoinseja. Специально для того, чтобы вы обучались, как с этим нужно работать в будущем. Ja jos sä pystyt ymmärtämään nimenomaan sen, että arvo kasvaa, jos on niin kuin nimenomaan enemmän ihmisiä, jotka haluaa ostaa, kuin ne, jotka haluaa myydä. И когда вы начинаете понимать, когда идет спрос и когда нужно продавать именно в нужный момент что-то, Ja jos sä haluat, sä voit katsoa, mitä tapahtuu Bitcoinissa. Löytyy paljon tieto Bitcoinissa. также вы можете понаблюдать, что происходит в биткоин, потому что очень много есть знаний о биткоине. Mutta mä uskallan sanoa, että Ruusha on tehnyt se parempi kuin Bitcoin. Я уверен и с радостью могу вам сказать, что Ружа сделала намного лучше OneCoin. Monta asioita, mikä ei ollut hyvä Bitcoinissa, Мы знаем, что в биткоине есть некоторые вещи, которые не очень хорошие. se on ratkaistanut vankoinissa. Но в OneCoin все эти решения, все эти проблемы были устранены. Ja jos teillä on kysymyksiä, Если у вас есть вопросы, varmista, että te otatte yhteyttä teidän ylälinjaan. всегда связывайтесь с вашей с вашими вышестоящими спонсорами. Teillä on paljon ihmisiä, joka nimenomaan voi auttaa teitä. У вас есть очень много людей, которым смогут вам помочь. Ja muutama päivä vaan jäljellä, kunnes me avataan meidän uusi back office OneCoinissa. И еще осталось несколько дней, когда мы откроем новый back-office OneCoin. Eli nyt voi päättää, että haluanko mä laittaa kaasu pohjaan, Сейчас вы можете принять решение надавить газ vai haluanko mä
или хочу ли я olla se ihminen, быть этим человеком, joka sanoo 3 vuotta myöhemmin, который скажет через год: voi herran aika, kun mä olisin vaan tehnyt silloin. о, если бы я только тогда начал этим заниматься. Mä en pysty sille niin kuin elää. Mä en ole semmonen ihminen. Я не смогу именно жить так. Я не такой человек. Voittaminen ja onnistuminen ei ole siitä, että niin kuin epäonnistu. Победа и не означает именно, когда у вас что-то не получается, это не означает, что вы не удались. Siinä on sanonta englannin kielellä. Есть такая поговорка на английском языке. Don't worry if you fall, Не беспокойтесь, если вы проигрываете. Проиграли. but make sure to land on your back. Как это можно будет перевести? Надеюсь, что вы поняли. So when you fall, make sure to land on your back so you can brush off the dust and get up and continue. То есть, я понимаю так, что все равно не нужно сдаваться, когда у вас есть какие-то провалы. Нужно идти всегда вперед. Keep trying, Пробовать, не сдаваться. and never, ever, ever, ever give up. Никогда не сдаваться. Mä sain, joku sanoi mulle muutama viikko sitten, Кто-то сказал мне несколько недель назад: mutta mitä jos se sitten kestää, että sä onnistut vasta sitten niin kuin 10 vuoden päästä? ну, если, допустим, ты удастся только, у тебя будет успех только через 10 лет. Mä vaan katson sitä silmää ja mä sanon näin, että jokainen se ennen kuin mä kuolen on sen arvosta. Я посмотрел ему в глаза, каждая секунда, и когда я живу, для меня является таким ценным. Koska olla menestynyt edes 1 sekunti, olla onnistunut, Если я хоть удался хоть одну секунду, это означает для меня успех. on parempi kuin ei koskaan. Лучше, чем никогда. Let's go to the top, eli nyt naiset ja herrat, nyt mennään nimenomaan suoraan eteenpäin ja voitetaan tämä kilpailu. Дамы и господа, давайте идти до вершин и достигать именно успеха. Te voitte olla varmoja, että minä tulen tekemään kaikki sen eteen. И вы можете быть уверены, что я буду все для этого делать. Te voitte myös olla varmoja siitä, että Ruusha tulee tekemään kaikki sen eteen. Вы также можете быть уверены, что Ружа все будет делать для этого. Te voitte myös olla varmoja siitä, että Steinkellerit tulee tekemään kaikki sen eteen. Вы можете быть уверены, что братья Штанкелеры тоже будут все делать для этого. Että juuri sinä onnistut. Чтобы, все будет для того, чтобы ты добился успеха. Eli mitä sun tarvit? Ainut mitä sun tarvii tehdä Единственное, что нужно делать, on olla valmis menestymään. быть готовым к успеху. Olla valmis ottaa hiukan paskaa. Быть готовым принять немножечко негатива. Olla valmis itkemään hiukan. Быть готовым немножко плакать. Olla valmis myös nauraamaan paljon. Быть готовым немножко смеяться немного. Ой, Olla много. valmis onnistumaan. Быть готовым, чтобы удаться. Let's go. See you on the top. Thank you. Теперь только вперед. Спасибо. Morjens. Morjens. Kiitos, Staffan.